Thang cikloni paikret roksiarni dipuarong so pipen kahelo kilometering koisose jilangso ahawaralong aron repen kedo mate wildlife sanctuary along lepupen don ing koisose karbiatum ahem Central Forest Range atum JCB ponsi pahinu ponla Bangso ajok hada kedo karbiara ratum ajo anarlo kedo KSA adim kabe arni arve kachidimin adim kabe osomar kibi kithipen chenglok chiru charnap ase angtong kesongar julongsi thangthanga cikloni phai ingkora hini arni dipuarong sopipen KSA KSYC Lapen LITSONG RONGPHAR pen chenglok pinang an ningkime atum chingrumsi kisum ke phora ratum aphan sang han biskut kichu kijuna son kerap kepale dang Lapen KSA KSYC mate kahumri damatum ahin pen council kachari atum aphan kachuningri alamthi jilangso maratlong ri along kido karbi aphan plungphun chotki chokche latum aphan prabjin pen kaprek ahawar kido adim lapen lo kachali awar sai adim thik pi vek nangchi athela dak kido osomar kibi kithi kachali anim ke hang arta saide News Desk Report TKN News. Lama la pulau ni tumbang kipukan tumbang ke la jilang seorang tumbang kisung teknik lo eviction deh lo si kami non anda council bela kerap thang dah bila si ning dupi kan itu si thang dah school hem loge thang la ison soni mane lo pir thelong ke lo thek nei boli tum to sami school ke paru tika ma ke ning dupi kan asila son tak thak kau tim kar beng long tumbang ning chiru peli tumbang chuning ri thule thole tholo ala li tumbang dim klong chat Pibek nang ji, jong selang tumbang cak cik budang dari tumbang paduk lugi. Lah coba lah bagai ningak klong benar tumbang cuning rilo. Jong si Eviction deh lo, boy pes tame. Itum kai ke mata Hangkong. Bijar Eviction nang ji, pro nang tak kopi pos Eviction sih lo. Pas nar jume melo nasi. Itum kar belong le pot nasi Eviction deh lo nasi. Pini bangke jila sudah mah humri lo. Asi tim kar belong tumbang cuning rilo. Pada